Ka re te nuinga o ngā rohe o te motu i te tino mōhio me nā rā ka tū ā rātou whakataetai kapahaka ārohe mā ngā kura tuatahi i tēnei tau. Manohi anō, hei tā te rohe o tauranga moana, kei te whakahaere tonu rātou i tā rātou. E puta ana tēnei whakatau ā rātou i te pānuitanga mai a te rōpū whakahaere ā motu. E ki ana, ka tū tonu te whakataetai kapahaka o te motu mā ngā kura tuatahi a te rātou. Kui nei te whakataetai o te waka pererua e whakahaere tonu tia ana hei tēnei tau. Whakaitahi te ngā kura katoa, i tai atu ki te rau ngā hui, kia tū. Hei tā Dixon e mōhio ana te komiti ki ngā mōreareatanga o te mate uru tā karauna, engari e whaia nei ngā tikanga e haumaru ai ngā kura o tauranga moana. Engari kare kore ka whakarite wera o ngā punaha kia whai. Kei whai oranga tērā uru tānei i Waenganui i te Maria. Pērā i te hand sanitizer, te uhi mata nei, wera mumu. Me te inoe anō hoki ki te whāneta tai atu ki te whakataetai nei kia whai tonu ngā tikanga kei raru ai tātai. I puta te whakatau i te komiti whakahaere i runga i te whakaaro o te komiti ā motu kia whakahaere tonutia te whakataetai kapahaka ā motu o te mana kuratahi ki whakatū hei te tau e tū mai nei. He me ki te komiti matua o te motu nei, i whakae kia tū tonu tēnei kaupapa te whakataetai ā motu ki roto e a whakatū kei te tau e heke mai nei. Anō hoki me ka hatoni tatai kia whai ngā tikanga. Kia whai ngā tikanga kei raru ai tātou te ira tangata. Ko te hiehie hoki kia tū ngā kapa tuarua o tauranga hei whakangahau i te mea i whakakorea te whakataetai ā motu ki tāmaki makaurau. Ko nā whiako ko rangona e wā tātou nei tamariki roto i nei marama ko hipo nei au he kaha kāmi nei te wairu o te harei te me te maiti anake ko te katoa, te ira tangata. Ka tāmi nei te waira, no reira, te whakaaro kia tūtoni tēnei kaupapa, kia hihi ko, kia hikina te wairu o te katoa. Hei te marama o whiringa ārangi tū ai te waka pererua, rāpare tāwhai te karere.